Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün Cuma. Elhamdülillah. Cuma günü Allah subhanahu taala ibadetimizi kabul edip bizim günahlarımızı yarlıqaһын. Mening mürajaatim nimeler? Башкорт халкына umuman kimde-kim namazga, g'iybadatga kela almay yürüy, lakin yuragында niндейдир bir saq qына bulğala Allahu Teala'ga ышану бар, hem de niндейдир мәшәкатьтәр туып тора, niндейдир сәбәптәр кешенең уйлавынча hem bir ничек тә намазга, g'iybadatga килеп булмай. Hem mening shunday kengashim bo'lar edi. Uzoqqa hudib yurmagiz. Agarda shunday indeydir kartalar bor ekan, g'iybadatga keluvga qarag'iz Alloh subhanahu taolani. Bigirakda yuma kundi. Hem yuma namazlarına barıgız. Yemağat bilan yuma namazlarını o'qig'iz. Şu vaqtda qarag'iz masjidda ixlos ko'ngil bilan. Hem shunda inshaalloh Alloh subhanahu taolo sizni to'g'ri yo'lga ko'ndirir. Alhamdulillah. Hem shunda sizga bir o'zimning do'stim bilan bo'lgan voqea turağımda söylep ötem. Ol o'lganida 5 yıl o'tib de ketdi endi. Lakin ol tövde nechikda olga men shu g'iybadatga chaqirgan vaqtda tövde ig'tibor etmaydi. Hem onun avruvi bo'ldi, shakar avruvi. Niq avruy turgayni. Shuning adaqdan ol mening bilan yuma namozina yuri boshlana. Tek avruvi қатмарланып барды, ауырайғандан ауырайды. Қайы бірді бара алмай тұрғайны, ләкин түрлі бәлекей генә китаптар менән уға әзрәк оқып аңлаһын дип шундай ниләр үгіт насихаттар эшләнем. Болай да үгіт насихаттар эшләнем. Hem ol adaqtan asınında Allah subhanahu taola'nın merhametligi, rahimligi bilan yuragi asılıp gitti. Hem de ol yuma namazlarına yelap yürüy başlanı. Namaz okurga bilmeyim. Gözüyle nasar көрейін, çünkü gözüne operatsiya işletip neydi okugan kitaplarda ушулай koyup okuy turgayны. Şuga Allahu Teala bu Allahu Teala'nın hikmeti. Hem de şulay soңгы вакыттарда үлер алдынан юмага баргы килһәлә, ул юмага бара алманы. Бұл тарихты булган тарихты нимәгә һөйләймезгә? Уйламагыз, Аллаһы Тәгалә һәр вакыт кешене һау сәламәт тотыр дип, төрле һынаулар килә. Шуга һау сәламәт булган вакытыгызда мәсҗидләргә йөреп калыгыз, гыйбадәткә кайтыгыз. Чөнки без белмәйбез, ниндәй һынаулар, ниндәй авырулар аша Аллаһ субхана тәгалә безне һынар. Һәм күп кеше шулай уйлап йөреп g'iybadatga kela olmay tege dunyoga ko'chdi. So'ng bo'lmas burun tavba etib qolg'iz. Bu murojaatim umuman boshqurt turkiy xalqina.